Kia ora mai, anora e tiwi e mihi atu ana. Toko maha tonu ngā tāngata o tēnei whenua e haere ana ki ngā wānanga ki te ako i tō tātou reo rangatira. A hakoa te uaua o te huarahi ako i te reo, koe nei te tīmatanga mo te tokomaha o ngā tauira nei, anei rā a cruise tangira. E tū nei te rangi kia kuhu, te huarahi re tōnei. Hanga anō ngā amaimai, he araranga tira nei. Yeah, I think just getting to know my tupuna, their language, and I think there's just so much essence in there that makes me feel more of myself. So I think it'll help excel me as a person, grow me in new ways. No te rangi nei, toko maha ngā tauira e kuhu ai ki te wānanga takiura ki te timata te haerenga hau nei. Aha ko kei te rite rātau, kua puta ngā karea roto hohunu. I thought I was pretty relaxed before, but now it's coming to me. I think I'm feeling an emotion of pride of my people. You know, I feel proud. I think it's a celebratory time. I want to celebrate our language and celebrate us as a people. E tū ai a Carl Williams hei te tumuaki o te wānanga rā. I te wā nei e heke mai ngā mate ko whiore mo te whenua nei. O tira, ko te tau kua hipa ka puta ngā uauatanga mai I aua pōkinga. Ko whiore, ka noho I te kāinga, ka tahi ka whakaata mai I te kāinga, ka re rongo I etahi atu āhuatanga. Ka ako kānohi ki te kānohi, hoi anō, hei tāna ko te ara kei mua I a rātou, he uaua nā te pānonitanga o ngā whakaaro ki te ao Māori. He tino uaua. He tino uaua nā te mea ka whakahurihia, whakapanonihia o rātou whakaaro. Ki te reo Māori, ki te ao Māori. Toko maha ngā tauiwi I kuhu ai ki te ako I te reo rangatira. E ai kia Katie Perkins he hera mō ngai Pākehā kia hāpai tonu I te reo nei. Working hard to show community what it is to respect and be a good treaty partner. So I guess a big reason for why I'm here is to be the treaty partner that Māori thought they were signing with, and so that's really my motivation for being here. Hei tā te timuaki mai te pito o te pēne ki te pito o te arero. Koira te mea nui. Cruise Tangira, te karere.